Srpski Robin Hood. I verovatno nemaš pojma ko je to bio. Pljačkao je careve, napadao riznice, nestajao u planinama. I umro na ražnju. Ali ovo nije legenda iz Engleske, već priča sa Balkana. Kao Robin Hood, ovaj Srbin je bio slobodan čovek. Zbog nepravde je postao odmetnik. Okuplja družinu i beže u šume. Robin je bio vezan za Ričarda Lavljeg srca. Ovaj naš je služio Mihajla Hrabrog. Obojica su stajali uz hrabre vladare i postali simbol otpora. Ali za razliku od Robina, ovaj Srbin je istorijska ličnost. Ratovao je na prostoru današnje Rumunije, vodio čete kroz Karpate, sa malim hajdučkim odredima razbijao daleko jače vojske. Zbog njegove hrabrosti i ugleda opevan je u epskim pesmama, ali njegov lik počinje da se prepliće sa starijim pričama. Konstantin filozof beleži da je izvesni Novak, odmetnik, napao osmansku povorku s leđa, uzeo blago i predao ga despotu Stefanu Lazareviću. Kad je sultan tražio njegovu glavu, stigao je odgovor: on je hajduk, ja ga ne kontrolišem. Tu mit počinje da raste. U narodnim pesmama sedi uz Miloša Obilića i kosovske junake. Prikazuje se kao star, iskusan i nepokolebljiv. Kao i Robin Hood, strada zbog izdaje, ali mnogo brutalnije. Uhvaćen je u Transilvaniji 1601. godine, mučen i živ ispečen na ražnju. A ako nisi do sada pogodio, u pitanju je starina Novak, hajduk, odmetnik, vojskovođa. Njegov mit sastavljen je od više istorijskih ličnosti kroz vekove. A sada razmisli, da li je starina Novak bio balkanski Robin Hood, samo sa kuburom umesto luka i šubarom umesto kapuljače?